Luke chapter 5 and verse number 4. Nato sa verse 7. English una, Fasay ikaduha. Excuse me. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draft. I have always pronounced that as draught, like the word caught in English. But I Google searched it today. It is draft. Draft meaning ang tanan nga nakuha diha sa kupot. Because it means pagbira. So bisan unsa nga nakuha nimo, nagbira nimo sulod sa imong kupot. Verse 5. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. And when they had done this, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. All of a sudden, I'm doubting that I started the recording. I'm just going to check. I did. Verse 4 sa Bisaya. Karon sa diya nga siya, siyempre si Kristo, siya miundang na sa pagpanulti, siya miingon nga to ni Simon, lawig nga to sa lawod, ug itaktak ang inyong mga pukot alang sa usa suhot. That word suhot is draft, kana nga nakuha sa pukot. Ug si Simon nga nagatubag miingon ngadto kaniya, magtutudlo kami naghago sa tibok gabi ug walay nakuha. Apan bisan pa niya na tungod sa imong pulong ako mutaktak sa pukot. Ug sa diya nga sila nakabuha niini, sila nakakuha og usa ka dakong panon sa mga isda ug ang ilang pukot nagisi. Ampo para sa akong tingog. Verse 7, ug sila mi sinyas ngato sa ilang mga, like sign, mi sinyas, nag-sign. Ug sila mi sinyas ngato sa ilang mga kauban nga dito sa laing nga sakayan, nga sila kinahanglan nga moduol og motabang kanila. Ug sila mi duo og mipuno sa duha ka sakayan, mao nga sila misugod sa pag-unlod. That reminds me of something. The word lumos, what does that mean? Drown? Drown? Kaniya na si, what's her name? Ang babae dari sa Pecas? Aliana? Aliana? Sweet kayo si Aliana. Kaniya, nagsaka siya din, naglantaw, sulod sa baptistry, kay nakuha na ang taklob para sa baptism ganiya. Naglantaw siya sa sulod. Nangutana siya, nalumos ba ang tao diri? Nalibog ko, sabi ko, lumos, sabi ko ang lumos, nagpasabot, like, drowning, mamatay gayon. I said, lumos? Oh, nalumos ba? I said, like, mamatay? Oh, no, walay tao mamatay dere. Anyway, made me laugh, and this reminded me, pag-unlod. Where's she at? Nasa dere? Ay, Aliana. Nindot yun si Aliana. And sweet kaayo siya. So my message this afternoon is from verse number 6. And their net break. Ug ang ilang pukot nagisi. And their net break. Nagampo na ta. Ngayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. Thank you, Lord, for your blessings on our church. Thank you for our faithful folks here tonight. Thank you, Lord, for our baptism this morning and good other decisions and hearts and lives. Now, Lord, I pray, God, you'd meet with us again tonight like you always do. Lord, would you help my voice? You know my voice is weak. Would you strengthen my voice and help me, God, to deliver the truth that our people need tonight. Pray you'd fill me with your Spirit, God. I need you. Bless the message. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Nagbasa ko niining a story sa Biblia, morag hundreds of times, definitely scores and scores of times. Niaging Thursday, I think, ako nagbasa niining a chapter, actually daghan, pero nagbasa ko niining niaging Thursday,
Ug nagmatikod ko sa butang, wag gyud na matiktan nako sa una. O ganiyang hapon sa diyan nag-start ko nag-andam sa mensahe, abi na ko magwali ko kabay nining butang nga bago pa ko nakakita sa story dayon ng Diyos nag-surprise na ako, wala gayud ko niabot ni ana nga idea. I want to talk to you about those 4 words, and their net break. Mura, kamong tanan, familiar na sa story dere ni Peter o yung igsoon si Andrew. Wala pa siya gikuha ni Jesus nga nagsunod niya nga mahimong apostle. So nag-work yapon siya dito sa yung work sa fishing, pagpangista. I want to back up and look at the story from the beginning of the chapter. Go with me if you would to Luke chapter 5 verse 1. Mag-start ta sa verse 1 and then aron dalit mo kuha sa background sa story. Luke chapter 5 and verse 1. Luke chapter 5 and verse 1. Kunana, say amen? And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he, of course Jesus, this is he, stood by the lake of Gennesaret. O kininahitabo nga samtang ang katawhan midut-dut nganha kaniya aron sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, siya mibarog sa daplin sa linaw sa Gennesaret. The lake of Gennesaret, or the linaw sa Gennesaret, that's just another name for the Sea of Galilee. I mentioned that this morning, I think in the Sunday school, na ituluk ang ngalan para sa Sea of Galilee. Sea of Galilee, Lake of Gennesaret, and Sea of Tiberias. Silang tulo ang parehong dagat dito sa Utah, sa Israel. So si Kristo na dito, doon sa Sea of Galilee, ug dagang tao nagasudon niya. And the Bible says sila nagdut-dut niya. I don't know that word, but in English it's press, meaning silang tanan magsulay, magduol kaniya, so hugot kayo palibot niya. And so dali siya makatudlo. Kung ang tao dali man, dali ka makatudlo, kay sila nga duorang makadungog. So si Jesus nakakita duha ka sakayan sa Biblia, 2 small boats, fishing boats, dito doon to where he was standing. He wanted to teach, and dali siya makakontrol it sa mga tao nga doon. So look what he did next. Look at verse 2. Luke chapter 5 verse 2. And saw 2 ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. Ug nakakita sa duha ka sakayan nga nagapundo sa daplin sa linaw, apan ang mga mangingisda nang gawas na gikan kanila ug nagahuga sa ilang mga pukot. Now, kung familiar ka nining a story, kabalo ka nga kining mga boats iyat ni Peter ug iyang igsoon si Andrew ug ang lain iyat ni James ug John ug ilang pamilya. Ilang papabuhi pa si Zebedee, so basin iyat gayud ni Zebedee nga ilang amahan. So these 2 boats belong to future disciples. Sila nga wala pa gitawag ni Kristo. Now I want you to notice something in verse 2 about this situation. Kanang kung kamo magmatikod sa rasong ng mga sakayan na adoo sa dili bye-bye, di ba? What's the word? Bye-bye? Bye-bye gyapon bisan linaw ra. Bye-bye gyapon. Na dito doo sa bye-bye. The Bible says the fishermen had come ashore, nagbiya sila sa not dili barko, but sa ilang boat, and they would come ashore to wash their nets. Now what does that mean? Kung sila nagahugas o nagalimpyo sa ilang mga pukot, what does that tell you? They are done fishing. Humana na. Kung mag-start ka maghugas, I think that's the word I used here, naghugas sa ilang pukot, that's a very clear sign. We are done fishing for today. The Bible tells us they had been fishing all night. Sa Tibok Gabiis, dari sa Pilipinas, usahang mga fishermen mo ato dito sa dagat sa gabi, di ba? So, depende sa klase sa isla basin, I don't really know, but sometimes people go fishing at night, nairaso, and I just don't understand all of the reasons. But they are done fishing. They're cleaning their nets. Now look at verse 3. Luke 5 and verse 3. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship.
ug siya misakay sa usa sa mga sakayan nga iya ni Simon, ug mihangyo kaniya nga siya unta mutuklod og juta gikan sa yuta, ug siya milingkod og mitudlo sa katawhang gikan sa sakayan. So of course Simon kini nakastorya kabay ni Peter, pero si Kristo wala pa naghatag niya sa bagong ngalan nga Peter. So dali gitawag gyapon Simon. So si Jesus nagsakay na sa boat ni Simon ug nangayo siya nga pwede maggamay-gamay mo palayo gikan sa baybay aron ang tao medyo layo gikan nako, because kung kolmat gayud ang tubig dito sa linaw, ang tingog sa tao madungog layo gayud. So mas mayo kung ang tao dali makadut kaniya kay medyo layo gamay, tayo ang tanan makadungog sa iyang tingog samtang siya nagtudlo. Siyempre wala siya microphone, wala siya PA system, so kinahanglan siya mo gamit sa area sa saktong paagi aron ang tanan makadungog. So si Kristo nagtudlo sa tao, dayon tanawang verse 4. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draft. Karon sa tiyak nga siya undang na sa pagpanulti, siya ingon nga to ni Simon, lawig nga to sa lawod og itaktak ang inyong mga pukot alang sa usa ka suhot. Kana nga pulong taktak, common kayo, kay first time para nako, wala ko kabalong niya nga pulong. I want you to notice a very, very important word in the Visayan of this verse. It is the word mga. Jesus said to Peter, itaktak ang inyong mga pukot. Pila ka pukot ana diha sa boat ni Peter? Wala ta kabalo. But we know it was more than one. Tinood? In the English, he said, let down your nets. Meaning, tanan. Basin 4, basin 2, basin 6, wala takabalo. But he said, nets. Now look at the next verse. And Simon answering said unto him, Master, meaning teacher, like you say in Visayan, maestro, or maestra. Simon answered, said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. Ug si Simon nga nagatubag miingon nga to kaniya, magtutudlo, kami naghago sa tibuok gabi ug walay nakuha. Apan, bisan pa niya na, tungod sa imong pulong, ako mutaktak sa pukot. Now, can you imagine the frustration? Kung ikaw maghago sa tibo gabi, fisherman manggod ka, professional sila, dali sila bago, yung tibo kirboy, fisherman, mangingista sila. Pero kana nga gabi, bisan unsang rason, sila ni ato dito sa Sea of Galilee, o wala gayoy nakuha. No, not one. Can you imagine how frustrated they were? Okay, una sa tanan, gikapoy gyud, wala katulog sa gabi O tanan ilang paningkamot, nausik gayud. Wala sila, kini ang family business. So, think with me for a minute. Kung ikaw mag-work like sa si Jomar, nag-work si Jomar dito sa gasolinahan. Kung busy kaayo, dito sa gasolinahan, tibo ka lang, dagan-dagan siya, balik-balik, magtabang sa mga customer, busy kaayo gayud. Ang iyang sweldo, giset na gayud. Pero kung mingaw kayo, sama ragyapon ang sweldo, kaya bayaran siya inadlaw. Tinood ba? So para niya, mas mayo kung mas mingaw gamay, makapahulay usahay. Tinood? Pero kung ikaw ang tagiya sa business, dali bayaran ka, inadlaw. Sila nag-work sa tibok gabi, walay nakuha. Nausik gayon ang tanan nilang paningkamot. Do you think you'd be frustrated magbalik ka?
Yan, nasamo gayot sila. Nasamo kayo. Ang tanan nilang work, kung wala'y nakuha, unsay problem sa mga ista ni ini nga dagat. Nagatago man. My paper's all flipped. Let me find where I am. Nausik na ang tanan nilang paghago. So I want to ask you a simple question. Kung kana nahitabo kanimo, would you be in a good mood the next morning? Malipayon ba ka? Si Jesus nagdo, ikaw na naghugas sa mo. Dayon, here comes the teacher. Can you imagine? Would you be happy? I wouldn't be. Wasting time upsets me a lot. Kung maghago, dayon walay benepisyo, it's like nagandam ka sa mensahe. Dayon mag-crash ang computer, wala ka na save. You open it back up, nawala ang tibok mensahe. That's happened to me a couple times. Kung mag-turn back on, mag-on sa computer, nawala gayud. Then I'm so mad, I can't remember the sermon. Kaya nasuko na gayud, nawala ang tanan akong work. Dayon dalit na makahimo sa mensahe. Can you imagine that? Murag nasamok gayud sila. Kikapoy. And then, watch now. Ang panday na nga nahimong magtutudlo niabot. And this carpenter, panday na lang. Dili si Kristo ang mangingisda. Panday siya. Sa wala pa siya nag-start magwali. Panday manggod. Sama ni Joseph. Ug ang panday. Nga karon magtutudlo. Magsulay mo sulti ni Peter unsaon paghimo sa iyang trabaho. That'd be like me going to visit Mom Farah at the sewing shop. Say, no, Mom Farah, you're doing it the wrong way. Sayo ka. Dili ka na. Di ba? That's annoying. All right, Peter, we're going fishing. Put down your net. Look at Peter's answer again, verse 5. Peter was a better Christian than I would have been in that situation. Verse 5. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Apan, bisan pa niana, tungod sa imong pulong, ako mutaktak sa pukot. Walay mga. Jesus said, let down your nets. Peter said, I will let down the net. Peter did what so many Christians still do today. Now listen right here. Here we go. Everything else is introduction, now it's preaching time. Si Peter naghimo sa priyo nga butang nga daghang Kristohanon naghimo pa hangtod karon. He obeyed, but only halfway. Nagtuman siya apan sa katungara. His obedience, watch now, his obedience was incomplete. Ang iyang pagkamasinugtanon dili kompleto. Kanang buhaton, kanang naandan sa daghang Kristohanon hangtod karon. Kabulutan kinahanglan sa tabang ug paggiya sa Ginoo. Pero tungod na kulang ang gihapon ta sa pagtuo, dili ta salig kaniya sa hingpit. Tungod niya na kita mutuman ra diya sa mga butang nga masabtan nato. Katunga ra nga pagkamasinugtanon. Half obedience. We only do the things that we understand. May I remind you
From the Sunday school lesson this morning, we had this verse. I don't think I used it in men's class. I think I skipped it. Proverbs 16:25. Ako rin mo basa. There is a way which seemeth right unto a man. Key word, man. That is not lalaki, that is tao. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Adunay us kadalang nga daw matarong ngadto sa usa ka tawo. Daw matarong minang murag para nimo sakto gayud. Apan ang katapusan niini mao ang mga dalan sa kamatayon. Kini nga atong problema. Sa daghang areas atong kinabuhi may sama gayud ta ni Peter. Hunahuna ta nga kita nahibalo nahibalo ta kabahin sa atong kinabuhi, kabahin sa atong trabaho, kabahin sa atong pamilya. Hunahuna ta nga kita nahibalo labaw sa Ginoo. Saktong grammar or labaw pa kay sa Ginoo. Kulang ang pulong kay. That's why we only obey halfway. Because we don't, watch now, we don't fully trust Him. Now listen to your pastor tonight. We sing the song, Pagsaligra ug pagtuman niya. Listen. Dagang Kristohano magsulti, oh, I trust the Lord. If you're not fully obeying, no, you don't. Kung naay ikaw nagsulti, wala ko nakasabot niya, dili ko maghimo niya. Naghimo ko ni ini, kay nasabtan. Pero kanap, di ko. Ayaw mo sulti, pagsulti na ako, nagasalig ka sa Ginoo. Kay, kung nasabtan ni mo, wala'y tinod pagtuo. Di ba? Kung klaro man sa imong pananaw, klaro man, makakita ka, nasabtan gayud. That's not faith, that's sight. The Bible says in Proverbs 3 verse 5, let's look at it. Proverbs 3 verse 5. We're talking about half obedience. Let down the nets, I will let down the net. Mga kupot, usat na lang. Proverbs 3 verse 5. Kunana, say amen? Trust in the Lord with all thine heart. How much of your heart? All thine heart, and lean not unto thine own understanding. Salig sa Ginoo ban sa tibok nimong kasing-kasing o gayaw pagsandig kana? Ayaw pagsandig nganha sa imong kaugalingon nga pagsabot. Hey, Dr. Romel, welcome kayo, sir. Come on in. Sakit pa si Raven. Sakit pa si ikaw na lang. Kung nalipay ko niabot ka, mayo. Watch me now. Si Peter, sa iyang experience, nahibalo ng mga ista, nagtago. Wala sila dito. You understand? Si Peter, wala siyang naggamit sa hook. What's a hook sa Visaya? Fishing hook. That word you all just said, I can't understand it, so you kabalo mo. Okay. Fishing hook ra. Kung naiista, pero dali siya mamaak sa imong hook, dali ka mo kuha niya. But Peter wasn't using a hook, he was using a net. So kung naiista, masakpan na. Wala sila dito. Wala siya sa kabalo asaman. Maybe they're hiding somewhere dito sa lalong gayud, but they weren't near the boat. And he knew. Pinagi sa yung experience, kabalo siya, wala gayud ang mga ista. So ang sugot ni Kristo ay klaro para niya. Jesus, you're a teacher. I'm a fisherman. I know what I'm doing. Diba? But that's what we do to Jesus. Jesus, I know, nakadito sa langit, dugay na, wala ka dari sa kalibutan. Wala ka nakasabot sa akong kahimtang dari. Oh, dili gayud ta mo litok niya na. Pero kana ang atong buha magsulti niya na. Kung kita magtuman, pero sa katunga lang. We're talking about incomplete, half
obedience. The Bible says, lean not unto thine own understanding. You know what that means? Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon hunahuna. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon hunahuna. Listen to me. God knows things you don't know. Ang Diyos nahibalo sa mga butang nga wala ka kabalo, ug ang Diyos makahimo sa mga butang nga wa gyud ka naka-imagine. Jesus said nets. Peter said net. He was leaning on his own understanding. Nagasalig siya sa iyang kaugalingon pagsabot sa situation. So, nagtuman siya apan sa katunga ra. Kita maghimo sa priyo nga sayop karon. Naglita na yung mga Kristohanon makadungo sa pagtulo ug pagwali kabayan sa tithing. Ang 10% sa imong ginansya, ang 10% sa tanan mong income, iit gayud sa Ginoo. Sila makadungo niya na. And they say, oh sige, mag-start ko mag-tithing. Pero dali sila mag-tithing sa tanan. Mag-tithing sa sweldo, pero dali sa pantawid. Mag-tithing sa sweldo, pero dali sa mga regalo, gikan sa tao. Mag-tithing sa sweldo, pero dali kung mubaligya sa ilang boto. Oh, dili pwede. Watch now. Nagtuman, apan sa katunga ra. Dayon sila musuling, nga naman ang Ginoo, nagpanalangin ka na ako. Because you're not obeying. And the blessings of God are for those who act on faith. And incomplete obedience is acting on sight. Okay, how about this one? Na yung mga Kristohano makadungo sa pagwali kabayan sa modesty. Mga babae makadungo ang Kristohanong babae kinahanglan magsayal kay ang lalaki ang slacks iya sa pagkalalaki. Kay ang Diyos kanahan malahi sila. And they say, okay, magsuot ko sa sayal diha sa simbahan. Katunga ra ang pagkamasinugtanon. Napailain, nagadug, nakasabot sila, oh, ang Diyos ka na nga mahimong ko faithful sa simbahan. So magsulay-sulay ko. Domingo, sa buntag na lang, igo man. Magadungan sila sa pagtudlo, pagwali, kabayan sa paaging ang kita makadevelop sa Kristohanong nga kaminyoon. And they say, I'll do that because I like that part. And I'll do that because I like that part. But I don't like that part. Dahil magreklamo sila ng Diyos, dali mo panalangin sa ilang kaminyoon. Amen. Amen, Pastor Mike. That's good preaching right there. Salamat kayo. Now, can I ask you a question? I don't like cooking. I told you this morning. Was that this morning? I said, ako si Ma'am Ruth na isabot kabayan sa pagkaon. Siya mo luto, ako mo kaon. Kanang nindo nga pagsabot. Dali ko ganan sa pagluto. Pero na yung mga tao, dali gana magluto. Kinsa dali, malingaw ka magluto? Malingaw ka? Okay. Kinsa ikaw malingaw magluto, pero wala itaw maglingaw mo kaon sa imong kiluto. Okay. Kung ako mo hatag ni Glaret sa nindo nga recipe, ug siya magluto ni Ana, tayo ikaw nagtila, wow, lamig yun na. Hatagi ko sa recipe, ganang ko maghimo ni Ana. So siya may hatag ni mo sa recipe. Pero ikaw maglantaw dito sa recipe. Uy, mahal ka ayon yan ang ingredients. Wow. Mulaktor ko niya na. Oh, dali ko ganan niya nga ingredient. Why lami? Huwag mag-change ka sa recipe. Magluto ka, magtilaw. What's the problema ni? You gave me a bad recipe. No, you didn't follow the recipe.
That's what marriage problems are. We don't follow the full recipe. We skip the parts that are expensive. Maglaktaw ta sa mga bahin sa recipe nga mosakit sa atong garbo. Mulaktaw ta sa mga bahin sa recipe nga dali masabtan nato, and then we blame God. Nagtuman ko nimo, nga naman napay problema. Kompleto ba imong pagtuman? Just asking. This was such a nice sermon until we got to the sermon, you know? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Kaya sa tanan nimong mga dalan, ilha siya, ug siya mutultol sa imong mga agyanan. Listen to me. Disobedience in the Christian life is always a faith problem. Kanunay. Kung dalita masinugtanon sa Ginoo, kanunay mo butyag sa problema sa atong pagtuo. We're leaning unto our own understanding. Put down the nets, I'll put down the net. Look at verse 6. Luke 5, verse 6. Luke 5, verse 6. I'll give you a minute to find that because we're in Proverbs. I'm going to get a sip of water. Luke 5, verse 6. Come down, I say amen? Amen. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. Kung sa diya nga sila nakabuhat niini, nagtaktak sa ilang pukot, sila nakakuha og usa ka dakong panon sa mga ista, ug ang ilang pukot nagisi. Watch the story here. Kinsa manggod ang fisherman niini nga story? Jesus or Peter? Peter. So si Peter, nagtaktak siya sa usa lamang kapukot because he was certain. Nasayod gayud siya, sigurado. Wala may nakuha sa una o wala'y makuha karon. He was sure. Nagaandam na siya. I'm sure. In his mind, he was already thinking of the sarcastic comment. Nagaandam siya, magsulti, basin. Master, palihog, pamino. Tanaw ang pukot. Wala'y istag yapon. Basin mas mayo, ikaw magtudot lang. Tugote kami. Nga magatiman sa pagkuha sa ista. Kaywa kakabalo. Don't we say sarcastic things like that when people try to maglabot-labot sa among work? Just let me do this. I can handle it. Right? Peter was human, and he had a big mouth. I'm sure he had a sarcastic comment ready. Pero sadya sila nagbira na sa pukot. He found something out very important. Jesus is always right. Dr. Elray, come on in, my friend. Welcome, Kyle. See, Peter, watch now. Jesus said, let down the nets. What's the word? Itaktak ang mga pukot. Si Peter na yun, ako mo taktak sa usat lamang. And nakuha nila ang daghang ista. Watch. And the net break. Ang pukot nagisi na. Watch now. Jesus had a lot of fish ready to give to Peter. And because of his disobedience, the net broke. If he had let down all the nets, then Jesus wouldn't have had to put all the fish in one net. Kung siya mitaktak man sa tanan niyang mga kupot, sumala sa sugo ni Jesus. Si Jesus wala na puksa nga ibutang ang tanan ista diya sa usa lamang kapukot. He found out Jesus is right always. But he didn't learn until the net broke.
Wala siya nakakaton gayod hangtod nagisi na ang iyang pukot. It is amazing. Now look at me, and I'm going to include myself in this. It is amazing how stubborn we Christian people can be. Kahig ulok gayud ka. We know the Bible's true, yet we still refuse to believe parts that we don't like. Murag si Pastor na sayop kabay niya na. Lahi ang culture diri sa Pilipinas. No. Lahi ang culture diri sa kalibutan, kikan sa culture sa langit. Has nothing to do with American culture, Filipino culture. I don't preach American culture, and you know that. I preach the Bible. But we say, oh, I know what the Bible says, but... Now, in Peter's defense, bago pa siya nagkaila ni Jesus, wala siya kabalo. That may have been the first day ever nga siya nagkaila gayud kaniya. We don't know for sure. He had probably heard about him, pero basing kana nga adlaw gayud, nagkaila siya ni Jesus. So, nasa'y alibay para sa yung kakulang sa pagtuo. He had a little bit of an excuse. I have a question. What's our excuse? Kita nga naluwas mga tuig na. Unsa nga tong alibay? Kung kita mo kita, unsay gitudlo sa Biblia, ug nagdumili nga mo tuo, kay dali komportable. We don't believe it because it hurts our pride. What's our excuse? Can I be frank with our church tonight? Pwede ko magprangka. Uban ninyo, ang mga kupot sa imong kinabuhi, nagisi, balik. Pero hangtod karon nagatugyapon ka nga ikaw nahibalo unsa ang maayo para sa imong kinabuhi. Magadungong ka sa pagpasidaan sa pastor, the warnings from the Word of God, the pastor preaches, but you still believe that you know what more than God about your life. Kinang akong kinabuhi. Nagatugyapon nga mas mahibalo ka labaw pa kaysa Diyos. I think I just murdered the Visayan, pero nasabtan gyapon. Can I ask a simple question tonight? How many times does your net need to break in order for you to understand that God knows more than you do? Pila pa man kapanahon, gikinahanglan nga magisi ang imong pukot aron masaktan nimo nga ang Diyos nahibalo labaw pa kay kanimo. Pastor Mike, nagtumang ko sa Ginoo. Pero stress kaayo akong kinabuhi, just lisod kaayo. I have a question, kompleto ba ang imong pagtuman? Or naay mga area nga katunga ra? Ako mutaktak sa usa lamang kapukot. How many times does your net have to break for you to understand God knows best? Turn me to Matthew chapter 7 verse 24. Matthew chapter 7 verse 24. Matthew chapter 7 verse 24. Si Jesus nagsulti sa nindong nga parable, nindong nga sambingay nga mag-uyong gayud ni ini nga kamatuuran karon hapon. Matthew 7:24. Matthew 7:24. Kung nasa, amen? Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the wind blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. I'm just going to read verse 26 and 27 in Messiah.
Ang matag-usa nga nagapaminaw nining akong mga punultihon ug wala nagabuha kanila, may sama sa kabuangong nga tao nga mitukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Ug ang ulan mibundak, ug ang mga baha miabot, ug ang mga hangin mihuros, ug mihapak niya nga balay, ug kini napukan, ug dako ang pagkapukan niini. Pukan is hugno. Collapse na daot na. Here's the sad truth. Many Christians never learn the lesson that I'm preaching tonight until their entire life is destroyed by their own decisions. Masayop sila, magisi ang ilang pukot, o sila naghunahunaw. Oh, kana na ito tungod. So magsulay sila sa lain plano sa ilang kaugalingon. Nagisi gyapon ng kupot, pukot. Oh, though that's because I didn't plan very well. Magsulay ko pag-usab. And over, their plans break down. But they always insist, well, it's just because naalain rason. Hangtod ang adlaw nga ang dakong bagyo moabot na. O ilang tibo kinabuhi mahugno. Because they never learn the simple truth. Ang Diyos na hibalo, labaw pa kay kanimo. Nagtuman sila, pero katunga ra. Katunga ra. They only did the part that they understood. Can I ask you a question? How many times is your net broken? Pila ka panahon na gisi ng, I lost the word, pukot sa imong kinabuhi. Next question. Have you learned your lesson yet? Or are we going to do it again in a few weeks? May I give you some practical illustrations? Let me know. Uban ninyong mga batanon. Every 2 to 3 weeks, naidakong problema sa inyong mga relasyon. Daghang pakiglalis na suko sa usag-usa. Do you know what it is? You're trying to have relationships without walking with God. You think you can have good earthly relationships. Nagato ka nga, pwede ka mag-develop sa mayong tawhanong relasyon hangtod nga wala kay mayong relasyon sa Diyos. In every 2 to 3 weeks, nagkisi ang pukot sa imong mga relasyon. When are you gonna learn you need God? Pagbasa sa imong Biblia, matagadlaw, pag-aampo para sa imong mga higala. You listen to me. If you would pray for your friends, you wouldn't argue all the time. Can I apply it to marriage? Am I allowed to do that? You know you should pray for your marriage, but you wait until the net rips. Oh, Ginoo, naglusad ni pag-usab na sa kaming duha nasuko pag-usab Ginoo pala tabangi me. When are you going to learn to pray for your marriage every day? Come on now. Kanus ikaw mag-apo para sa imong kaminyon, matag adlaw. Ginoo, hatagi ko og gugma. Hatagi ko og pasensya. Hatagi ko og pasaylo para niya. Peter, let down your net for a draft. Okay, Jesus. I'm sorry, your nets. Let down your nets. Okay, Jesus. Pero usat na lang. How many times does the net of your life have to rip before you learn, maybe I should do it God's way? Ang akong paagi, dali mo uswag. Ginoong kinahanglan ko kanimo. Nag-istorya ta karong kabayan sa pagkamasinugtanon. Pero katonga ra. That's why the net rips. We only obey halfway. We tithe, hangtod apiki na dayon mag-stop sa pag-tithe.
Amen. Nga mo wala ka nag-bless ka na mo financial because you stole my money last month. Kung naitulisan mo sulod diri, naipusil, pastor, tayo ko, Simon Kwarta. Nakoy 5 pesos na lang. Kung siya mo balik sa sunod adlaw, pastor, nahurot na ang akong gikawag, ikan ni mo. Pwede ko mangayo sa kwarta. Do you think I'm gonna want to help him? Come on. Come on. Ang Biblia nagingon, ang tithe iya sa Ginoo. So kung nakoy ang akong tithe, nga iya sa Ginoo, sulod sa akong bulsa, that makes me a thief. Diba? If you had 1,000 pesos and you set it down, wala ka nagbantay, ako mukuha, mubutang sa akong bulsa. You come in, Pastor Mike, nawala akong kwarta. Nakita ni mo? Oh, wala. Pila ba? 1,000. Oh, wala ko nakakita niya na. Pastor, unta na dito sa imong bulsa. Wala, direct. Wala. Uy, asagikan ka na. Wako ka balo. Pastor, nagkawa ba ka sa akong kwarta? Dili, rares. Ang kwarta naglukso sulod sa akong bulsa. How many times do our nets have to rip before we finally decide to trust God? Mag-start ta, magsimba, faithful gihapon. Dahil mubot ang panahon nga basin na nagusod sa mga relasyon, nasamok ta, basin naulaw, kabayan sa bisan ng rason. So mag-stop na ta. Dayon, mag-isip pag-usabang pukot. Ma-discourage, okay, paubos ko sa kong gagaling, mabalik na. Just stay in church. How many times does the net have to rip before we learn the lesson? God knows what's best. Siya ang nahibalo unsay maayo alang sa atong kinabuhi. Let's just follow Him. Now, don't misunderstand me. There are no perfect Christians. Wala ay perfectong Kristohano. Dali ko mag-expectar niya na, dali ko mangita niya na. But I'm talking tonight about kabalo ka ang Diyos ka na niini, pero ako maghimo sa katunga ra. Incomplete obedience is disobedience. I want every head bowed, every eye closed.